مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا سرچابا. خوجا امكارن تناز بكن ازمل علي از خلقي شيخ كرم از خلقي بي قنديمة البيدرا شيبوم البيدرا مزنبوم از امكلي امامم 4 سال بريز امكلي بوم جاري امتين قندي خا الميردين جمالا معي ام هاوين اخا اغلب البيدرا درباست. خوجا الجنت چند بابك هي؟ بابك 5-6 حباب كيما هنا. قارو انا بافكاج مر بيجن؟ ام قارن بيجن بافكي وام دبين مالا خلو يجو ام دبين مالا داو يجو ام دبيجن مالا علي قولي مالا فرمانو مالا رجبو مالا علي خلفكي قولوا شش حباب كما هنا. اب بافك ديروك كين قافدل في كندين بريج درج دن هاتن جي ايران هاتن عراق هاتن جرازغي هاتن شكو هاتن؟ بله بافكي اول هي ما هاتي فيدرا. شكو هاتي؟ بافكي ما ام جموشي هاتن فيدرا. موش مروي وهنن اي وزانانا وهن ام اصلي ما ام بادكينه ام عشيره بادكانه باپیره مجوه درا هاتنه یعنی کالکه باوه ما یکو تربایل و درا ام دبینن و ام زانن ام درنجیر دعا دکن 1805 جدایی که خوچه بویل بی گندی 1805 لبی گندیش دایی که خو بویل بافکه ما اول هاتنه تالیه ام مالوات می و ام دبیجن هاتنه ایرو روژا چیه؟ اون هاتن لبر روجا جوینی کی می گوام دبیجن جباب و باپیره ما عادت کی می ور هي هر سال دوی موسمی ده دهاوینه ده جوینا گندی الویده را چید به تیج مریه خور دعا کید کن یاسین کید خوینن ناوش عبدالله ذات کی الویده را هي جوی جر دعا دکن و جر ام بیجن یاسین کید خوینن مقصد جوینا می هفدیتنا می ام برسا حاله هفدکن مش حاله هف خبردار دبل. اب گلنه کاب چند سال هی؟ اما جروجا ام بیجن بابو کاله ما هاتن وی درا عادت هی. تخمینی کمای 205 هی. 205 سال. باشه. کانا اونی چی بکن؟ آنها مرون هنم یاسین کی بخوینش بو مریه خوا. و فصل دو امیج مولدا کردی آمل حسین باته بخوینن. و امیج خور صحبت آخوا بکن. جماعت ما سؤال واهبن. همه سؤال وا برسوا وا بدن وما هالبست كي كرديجي جوار بخينن تمام وأما بيهاوي برنامج آخر بقديم خدي حزبك تمام سباس كم دست برنامج قال لك ممنون بخير سلامات خوجا بتيجي بشغله merhaba hocam. Merhaba abi, nasılsın, iyi misin? Teşekkürler. Bugün hangi köydeyiz? Bugün Kocasat, Ömer'le ait bir köy, Kocasat köyündeyiz. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben aslen Mardin Eşilliyim. Adım Hasan Özkoç. 6 yıldır görev yapıyorum. İşte bu köye de 3 aydır oldu gelmişim. İşte yanlış değilsem ben de 3 ayda gelmişim. Yanlış değilsem ona da bir adetleri var, gelenekleri var. Yani yanlış değilsem Eylül'ün ya 1. ya da 2. ya da 3. haftasında böyle mevlüt okunuyor. Mevlüt de okunuyordu ama mesela biz Yasin olarak onu okuyacağız. Tabii bir de Mevlüt'ten Ali Hoca, Allah razı olsun. O da birkaç fasıl okuyacak. Böyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Merhaba Juvarı. Merhaba Serçava. Uçağanın. Başı bخير hatır. Sağ ol, Xudeş ve razı be. Emirol ki can gündinin? Şeyhkir. Şeyhkir günde kuyye. Günde Meryayı. Günde o Meryayı. Kavun irol var çedikin? Bir kuarne çedikin, me kuarna kabedin. Meher mala kuar. Unç boçu kuarne çedikin? Bu xeyr ziyaret. Ziyaret akiyi. Ziyareta kalı şey adliye. Adliye. ونحر سال في شيء كذا كذا. سال في وقتيم dedin. تخميني بچن ساله و اون في كذا كذا جلنا كاوه. ولا بريم çedik حتى آن. يم كانت ناز بكر. بابو قالات هي. كانت تجي ناز بكر. نابه تشيه؟ نابه غزالي. غزالي. بابه توان تاكيته. بابه نربي دري نجي بندي. كيجان بندي؟ نابه بابه مسند. سواد
يا ونفرت البندة تركين شكاري دكان ولا حيوان أخوتي رزاجي الجند تشكي قولوا تعبين وجد الشيء كيف واجرت تشتهي حيوان أخوتي كن أو كيف ما جرتي أو حيوان أخوتي كن بلا كيف خوش بود مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم كي جان قديني رو؟ شيخ كر قندي ومرياي قندي ومرياي إيرو ونشي شي ذيك الفر؟ مهاتن الزيارات أما خوارن شيكي جو جامعين كوا بين وأم بهفر النام بخور زيارتك هي؟ شيخ عبد الله عبد بيجن شيخ عبد الله شكتي؟ شيخ عبد الله اشتاقي بو اشتاقي؟ بري أنا چند سالة ديروكاوي؟ 35 سال چه بويه 35 سال هاتي شيخ كر؟ بري الفر حيوان لبر خدت كل في جمي بو بري قوام بين لبر بو جمي وهنا هي؟ جمي ما أنا أبا زوابويه زوابويه إيه ونحر سالتين الفر أم حرسالتين ونحر سالتين مولدين حرسال شويه قندي قشتين يا همان حمتين إيه وقتها ونتشكي الشيخ دخوازن يا ونسر خير بو خدي تعالتين وأولو بوي عادات أبجي عادات قالناك أمتين أنا بوي عادتك جوار بعادات ونتين جبو السروي شفاء كيف ببينن شفاء مش خدي يقوم ببينن أري إيه ماشي وياسين أدخين وأبدع معاه مش قارتك خذكم خير خلاص بريا فصل بدو بخين تحقق مولود هذه كم فرصة خوازن از بيجو مولد معنا جدي كونا قام دبيجين يك جديا فتشي باللغة العربية ده أمجير دبيجين مولد شيبونا پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام جدائي كاوي جير هاتي قوتن مولد النبي يعني هاتنا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام آ دنياي ور توافق شيبو يلهب هاتي شبه مولد رسول خدا يعني هاتنا وي دنياي بو يقول مهي عربي قوام بيجن دوازده ربيع الأول پیغمبر خدا هاتی دنیای مولد چو وقت کد حیاتا ما ده کجا جهد راست ده کجا جهد غلطه چند پرسات خوازم بیا بیجم مولد اول گو بناوه ابن حجر الهيثمي بلغة عربية هاتيني بالصندق او عالم ما يقوم بيجن عالم كي فقهية يعني يقوم بيجن ام عبادات اخوة معاملات اخوة حلال وحرام اخوة جوان ناس تكن ام جيرت بيجن علمي فقه دست صالة شارتها بالحياتية وام عالم كي فقهية علاقاوي بكتابة قرصنا في هاتيني بالصندق تنه
تاليه اف كتاب شيبويه قوتنا ابن حجر نبيسيه ولكن قور باوريا من ابن حجر عالم كي زح مزنه وتشتيقوا المولود هذا غلطيه قو امد بينن عالم كي وك ابن حجر رازينا بقو افتشت سر حسابي منا بيقوتين يا او بخو بيجي امد نرن دلغات مختلف دي يعني يقو امد بيجن تركي يقو امد بيجن عربي كردي مولد شيبونه وام بيجن بحياة كرداد شو وقتي مولد شيبو قال لك روايتنا عند بيجن امير موصل ياجي ام بيجن يه سليمانية يعني والي هو زماني كده 12 ما ربيع الاول شبابو يا رسول خدا عليه الصلاة والسلام بي دنياه عالم ولاته قطوب كريه جوار الطعام خوارن شي كريه اواجي مدح رسول خدا كرنا اخلاقي قوتنا حياتي قوتنا وصال زمريه جاري كدي دوام كرنا ور بصالة دوام ابي تشتي شيبويه وافكتي حياتها كرداجي ده كيجا جهيد راست كيجا جهيد نراست امكارم بيجن مسألة قو خوندنا مولده اوجي چند پرسه قو ام دبين يه راست خوندنا وينا جائز و درست و وقت الشبه ده قو پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام تشريفي دنيا كري يعني اجدائي كافة چه غيري ويا خوندنا في كتابة قو ام دبيجن ده سي روجه وفاتا مريه مده روجا سيها ام بيجن دعواتو وقتا زاروك خوام سنتك وتقلك جيبيني ميدتو علاقة فندنا بي كتابها وان مسألة بفتنا ولكن غلط يكي زح مزن بالشكل يقو ما أبايا قالك مزن كر ما خست حياة أخوة وما قو بي ويا نابه بلي بي ويا دبه يقو كتابة خده يقو سنة رسول خده دستي مدى أملي خديتيه بكن أمي مقاطعيه بكن يقو بدعته وطالي بناوي دين كتي دين ما أمي واجي جناب اي راست وقتينن واجمتي خستنجي قسمي علماء أبا قرك يي راست كي جانا أمجي إنساني خور بيجم شياركون آوا أم چيكن تحقي كتابة خده تحقي سنة رسول خده مگو نابرو كاوان مولدي قو هم دبيجن كتابي قو هم دبيجن قالك تشتغل جيت يعني مثلا تبيجي حضرتي ابو بكر اوها قوتي حضرتي عمر قوتي حضرتي عثمان قوتي علي قوتي اتموا دوران حضرتي علي وعثمان وعمر وابو بكر وعصر السعادات وحياة واب رسولي قدير وابتشتي قو هم دبيجن شعلا قوام فهي دم وقت ابو بكر ابتشتنا وحتى ابو بيجن يعني ما تشتاجي قالك ام دزانبن بس يجو ام دبين ام كارب بيجن تدسبيكا مولدا كردي ده حمد خدي هي صلوات اثر رسول خدي هي فصله ددوها ام كارب وانا بخينن شما ام حمد خدي كن ام صلوات بيجن سر پیغمبر عليه الصلاه والسلام مولودا بلغتها كردي وزمان كردية أول قونبيسية خدي رحمة خليه وكم مال حسين باطي مال حسين باطي 10 سالة هدها جياناوية درباسي هجدها جيبوية دما شيخ أحمد خاني رحمه الله هفتيتنا واجي تشيبوية شيخ أحمد خاني رحمه الله 1707 وفاة تشيبوية اوي ملاي باتي كتابه واجي شعري واي مقابل هبد قوتنا مجير بيجن مساجله حقي هبد هلبس قوتنا فهم دكت قوجيان هوا بفر تشيبويه وكيا ملاي جزيري وفقيه طيرا وهبديتنا واجي تشيبويه امينها فصل بدوج مولده ملا حسين باتي بخينن ملا حسين باتي خلكي بوكسيه مكسي بناوي خوي ايرو بيت الشباب مكسي قندي ويابو تاليه ام قندي قوم مكسي لوي درا مير حبو
وملا حسين جي خدای رحمه خدای بك المدرسة مير إبراهيم لجولا مرقي المدرسة درس خود بود تاليه درباسي مكسيبوي إذن جميل خستيه ولباتيجي وفات كريه ده حق وفاته كان قبره الكو يجي يعني كي نقاش هي هنا كاغوتن المكسي هنا كاغوتي الباتيه باتيجي نامي كنده ملا حسين اب عالم ما يقو امن بيجن تمام وانا ايه هالبسوان تب عالم ما حجرانه يه مدرسانه تبقوا شاعر بون تبقوا هالبسوان بون علمي واجي يه حجرابو يه مدرسابو درسي قد قوتن خدمتها كرداب بشكل ذكرن بهزارة تلاميذ وان عالم يقوم بيجن من دستوار درباس بون عالم وخدمتها دين كرن خدای رحمه قلت بابك مش خير وبركة واجي محروم نكر خدای عالمين او خدای دائم دين مبين أمكرنا أمة خير البشر طابعي مقتداي نامي ور أو خداي مالك ملك عظيم دائما ميراث قرآن كريم دين مكر كامل نعمة تمام يعني دام أحمد دار السلام أو خداي بنزير ذو الجلال بمثال بغوال بزوال رازق بدست باغمار امور عالم سر نگوتی در صدور کاری ساز بنده سلطان جان رحیم و رحمان لطیف و مهربان آسیمان بستون وی کربدید صورت با خال و خدوی آفرید هیوی دارن همجد شاق کریم اهدینا یا رب صراط المستقیم نجم سوجو خطاطین و ستم لجت احسان و غفران و کرم یا رب ایمان دخوازن هم مدام جير على يا محمد والسلام قرد فيتن هون جنار بالنجاة بعشق شوقكم ببيجن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله برتبادا هر زمان و آن و حين أي محمد 100,000 آفرين أي شفيع دار يقهر علته دیدم بناه یاب امته دستگیر و مستغاث هر دو کون با گناه کارم پناهان پشت و عون صلی یا ربی علی خیر البشر طه بنت روح بخون بر شجر او حبیب رهن یا هفت آسمان هر دو عالم قالب او روح و روان خاكي باي أحمد وبيت الحرام لو شريف زمزم ركن مقام صلي يا ربي على خير الورى ما تسير الشمس في سبح العلا فقر إبراهيم وإسماعيل ونوح مصطفى با وفاي با فتوح ما رميت إذ رميت گوش دار دستوی دست خدا در کاروبار صلی یا ربی علی ختم الرسول ما يموج العاشقون في السبل او کلیم خوشنوای چرخ طور داغی دارن بابی سیمای بنور ای شفیع صاحب آلای حمد من غنب حد گناه نسیان و عم لمغيبي واثقتي أسفقير
جري آلايات بمروجا عسير قرد فيتن هونج ناري بالنجاة بعشق شوقكم ببيجن الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء ورسل الله. أبلا كونانا شردكن والله هم خورنا مولده دخلينيش ميوان آره هم حاضريان ميوان ساعت آخرش کم کردن تناز بکن من اشکران شکران تو خیزا کیه تشکیه از خیزا جمیلم پیرکا شیخ موسی سرچاوا تشکی جان گندیه اش برم تشورس تشکری تجی شیخ کریم چه ساله تبدیل بره از وقتی مقدیز برم البر چه بوم البر چه بویه اوه چاقی نه تو دعوت تا فلان تی بیراته دعوتم تی بیرام که دعوت تا چه آبول دعوتم خوش بود اشتر چی کردن حالیات چه بود مرزیار چکن زنجیر بازن تشتی وی چاقی تشتی وی چاقی بود تشتی آنا چاوانه تشتی آنا بهترین بياض الشوي هبو بري اي انا بياض الشوي هي حد تشتي دعوت تشي حفتاك بو مهك بو سيرو بو سيرو بو مرتب هاتو ونحرسالتين في مولدتاتين حصل لي وقتين تندرا إذا سر نابي كيف وشيدك اما مرسر نابي زيارة تقوى نابي قالوا شيخ عبد الله شيخك تاني الفرهية نو شيخك ديجي هاي شيخي كرجي هاي شيخ كرجي هاي شيخي كر إيكر شيخي كر إيكر أول كيجان أوجي في جندية أوجي أولي الدنا على يدنا لازودي سر ونسر نابي حدا تشيدك الوجهاي gelmiyor la. تشكي دخوازن يا sadece ولوتين خير أخو شيء دكتور ولا كسر شيء دبل سر شيء أمش قدرت على صالحة خوازن وزارو كلمة بلا تفاف شيء دكان أمس شهر حوالي أنا تفاف الفرن من في دارين تقارن نابي وان بيشي بو تك سليمان أبي أبي علي جنجز أبي محمد أمين محمد بن والفي كنتي تشكاري دك أو مشاكل راناش زارك واقش لبي كنتي كسي ويش دربه هنا دكتور المعلم الكونن كيجان باجارين اسطنبول يغلي بلجيكيه يغلي قزي معلم جندي دركتين باجير هنا جندي وين كيجان باجارانن ألمانيا هاي حردري هن أمريكا هاي حردري هن اسطنبول إزمير اسطنبول حردري هن جنجي مدشونة هيكي بخط مروي وهن سوري هن وجه هي ونوان ناس دكن سبال نابي وان باش نابي وان هنن قش هاتن بر قش هاتن بر هاي تشكيجي بكشين تشكيجي مرحبا أبلا مرحبا صرت عفا كاد شواي توني مسو تشكيدو توالوجي أصلا يا ابن هذا عادي تمشي كريمة شكري شواي كم كانت نازكن شي كنتي من نابي تشي نابي مقول دنيس نابي بابي جهته نابي بابي مش يخلص نابي جامري صبحية ماشي ونانا
هاتن طواف أخوي بكن جم شيخ وأنا حرصال دكن بيا أم حرصال دكن جام شكما أفزاني شغل ما خدتي حتى لا وري بري وجه دكرن بري ما شغل ما خدتي حتى باش تمام بلاس باس من بخار من الجير خوار عافيت بجوار من الجير خوار تقوليمو من الجير خوار إذا تبيك شنو بخار من الجير خوار مرحبا اشتر مرحبا سرچایم ککو کارت ناز بکن ناوی ما عبدالرحیمه جوی گندی ما گندی شیخ کرده بینجره گندی عمریایه باقلی محسرتیه از نورمال دل ورا نامینم هفته سونیوان استیم وقتا تحتیلا استیم المردین دبینم اما هم تین ملکی مال ورانی یعنی هم حرتم تین ملکی خود شید کن لگون جیان چاوا داره لگون جیان چاوا داره زاتن گنده ما درن ناورزی خواه درن نابخچه خواه ایگو حیوانی وان هبه درن بر حیوانی خواه به وی شکلی جیان در باز دبه ولگون چی کاری دکه؟ Yani الگون تو چی کاری دکی مثلا dönem هنه مثلا dönem مایه چینه تشتله در دکوی تو چاوا دکی داری کسا خواه دکی تو جوت خواه دکی لگون حیات داملی دگری yani چاوا اشتر بیجم هر dönem مایه تشتکی مثلا اسکارم اشتر بیم چی مثلا وقتا گو رزه ما چه دبن پیشی بری آناجی مگود رز چه دبن پیشی کسا خوان جوت وان دبه پشتی گو جوت وان دبه درمان وان هی مثلا پشتی گو درمان وان در ایجار رز چاوا دبن تری وقتا گو تری جیان چشیدهوی هنه مثلا مرزونه هی کرکوش هی دیوانی هی زیتی هی وقتا کرکوش زمانی آنا دکن مشتاقه وی تریه آنا دچینن دکن مشتاقه دبن مویش وجاب دو وناده ایجاجو مرزونه در دکوه مرزونه جی درن هم ددن هفدو دبن چیک پلول دبن دمس دبن بنی ابوی شکلی هم چیک دکن ایگو حیوانی وان هم مثلا شهر کارکا دکن ایزنگا دکن یعنی الگند حیات دواملیه حیات ناسکن الگند حرتم ایشگوی هی یعنی جود خلاص به کساخ خلاص به پالی خلاص به تری خلاص به محسرانه دواملی گرک دلگند بشغلی دنا شغلی ناشترتنه براکو اتباریا گون سروان تشتا چه دبی یا آنا چه نابه بله اولو بو بله باوی مکاله ما همه بی گندی در باست بون یعنی به چکی در باست بون تریه وان جماله بو مویجه وان جماله بو جه وان جماله بو گنمه وان جماله بو بعجان وانی سور آویه وان هبو دری وان هبو یعنی تماما وان فر چی دکر شوانش فر چی دکر ایرو گون چند باوی کنه لگون چند باوی کنه یعنی 4-5 باوی کنه یا تو زانه یا مالا مثلا مالا خلو هی مالا داو هی مالا علی که کالکم علی او کی ده هی مثلا قال كان يعني ها مالا کالکم فرمانو هی مالا اره ذاتا انا زانی چاوین سوادی قانونی در کتی یا قال لك مثلا شهدو کتنه مثلا نورمال دانا سوادی ما بینگله اما مثلا چی کنه دمرتاش مثلا بسمام من اکمن بسمام من داغ مثلا بسمام من وانا همش باف کینه ام نو یاد بی ام مثلا بر چند باف کبو یعنی جوان ذاتن بلابون برم لولان بختان نه چند حد هات بی گندی و جوی گندی بلابون ام وید بیش یا بری herhalde biraz باف دو باف هبو و داویه بو سیه بو 4 yani داویه zaten ام خواهج مرد بیشن حسنی بری آنا 3 سالی 4 سالی یا تی بیرامه جموشه مثلا هاتن ورا بری هاتن محسر تی داوی هاتن جیناد هاتن بلابونه جلورا مانه demek ki جلور مانی yani سه باون herhalde گور کالکا هره سالی دیگه yani gor kalke her bayağı hay ya 3 سال hay ne yani 3-4 سال çe büyük ha gamdi gündine
وقتی موشه ورگو و چاقه چند سال چه بود موشه چند سال ما الموشه تدی دونا tam az nizanım onda tayaz nizanım ama işte o çebuy luraj vura hatını vura yani hatını çen cihede aslında çünkü goliye mesela çünkü kesirvane mahser teymane و داوی hatını هنك vura mane هنك vura mesela çünkü rışmile mane لقزلtepe mesela hani mazi dağ hani gellik cihane Nokta sürgün mürgün çeydi bu ya ve çağı herhalde o an sürgün kirin artık o şandı ne çağı çeybiyiz ve tam nizam. Tamam. Öyle gün mektep, taziye, sağlık ocağı, cami. Lügun mekteba meheye, sağlık ocağı mecihe. Mektebana zaten malum mehene. Sağlık ocağı zud kestetine. Camia meheye, camia meci melevi ciheye. Ama sağlık ocağı ana ne aktife. Taziye metneye. Taziye çebuna baş bu. Beli ana taziye metneye. Lügun cemerole seyrane bıkar rahi. Yani lügun seyrane bıkı herkes inanmıyor ki xane çıka xane teknoloji özellikle ciki logo seyrane bıkı çıkın tne yani. Kani mani. Ya kaniye mehne zaten beredik kaniye mehdi ve jere hana kanik mehdi ve jere birik mehdi bu mesela kaniye mezua buyi. Bana jilura bir hani ber avi hani mesela jura şkar şka çetkin macana çetkin khiyara çetkin. Vakti televizyon ve radyo tüne bu. Vakti Vaktago az çebum zaten 78 doğumluyum 88 hat Ceylan hat günd hatta ola çekik bu vaktago ne Ceylan hat günd televizyoncu rahmetiye birema ali bu aynen çağat vizyon tele derdik et ya ola sıra ola du hevdu da bun ya televizyona ola sur çuçu ola hoş tevi abi ay ki ola bu ani bun Cemal Mecdatan bavi muhtar bu çağı Zaten jendere gök sinema ola dizilmiş bu ne der bu ne او چی که آن رو جاناش بیرام نار یعنی 10 ساله از به جیران مام وقت از 10 سالی بوم جیران هات گند کارش مرقلا وان روزا بود یا وان روزا خوش بو یعنی چواش تر بجه بری آنم گفت سگنا متن نبو سلسی به زو ام رادون ام چون برپزه خواه ام نیرو دهاتن مبراب توپ دیلیست yani seknik tine bu. Bu davayı mesela cardam düşün berpeza ya da hem düşün mesela jod ve hapki mezun bunun çün vakta çün hem düşün karka hem düşün jod ve varij daha cardam farlav gün hem digeriyan haya saat 11-12 yani sekna metine bu devamlı harekata yani belki roje 20 kilometre 30 kilometre hem de meşiyan hem de beziyan naxama bu ne vakana bu hoş bu böyle per hoş bu. Vakta televizyonat ulo diş televizyon tüne bu Vakta televizyon tüne bu çirok dugotin. Came, bavime, kalkeme, الحفدو toplanmıştı bun ruduniştin. Bu الحفدو haro çirok dugotin, der dugotin. Düşün şevbehir ki mesela, hem düşün cemal apı, xoya zaro ki ma apım dağıtın. Düşün ağ şevbehir ki bun. Düşün şevbehir ki mesela o dehe bu zilam ruduniştin, muhtar ruduniş, kalkeme wan. Sorun wan hebuna, açık wan hebuna, düşün dugotin, iştağilin. و ایدیشی مثلا پیرک جش خار عالیه دل و داغ دش خار رو دنشتن زارو کار چیروک دگوتن zaten saat nahar daha razan zaten serisi bir radbuni şey xad kirin çirok hani tem birate yani çirok tem biramı belin la ulqasi belin hani yani ulad ben hafızamı da hani yani hatta çe bu ya digo mesela be biramı az bejin او çiki bu ya ona be çu bu tabte biramı bana çi buna bir hatana bir ama. Av çi buldu gönderi de kız. O çi he? Yok lo topaç onlar şey diye. Ha bağara dilistin mesela. Gar ha bu serxenya mesela der çuş kefta bere berf perdahat. Ne vakana bu mesela. Berf dahat yani mehkemiş gün dernet ketten. İcadır çuş kefta da şkar gara dilistin. Pere ulu datanin serxenya dera Dislilisten, ego gomo çirok jo, hadi çirok ana olu ha birame de bu havte birame ana. Ha pirate tejmer bu. Ere mi bejin tşpenay. Hanek. He? Fark haneke bere. Ya haneke bere çavşar, habit iştigotin yani çikdi bunu av saat 2 saat mesela çikdi kirin şpartışmış digotin. Na ana olu habki yani sta çikin de na birame ana paşık. Tamam. Gün he iro Ha bir sadaka ki. Digo pengam, şengam, derij daka kharvake, daka te çuyiz zada şirani sergana. Ama hala çika şifraveni deri bu vakta go
بزنيل دري دخست وقتها قوفيناز بيجم من دري وكان ده بيجم ودري وناكن ولو أبتشيروك مثلا هند بيلا مدية هزيت قزان يا هاوتي بيلا والله أصلا ده دام اللي مرو نابيج مروش بيلاتك وقتها تشكانيات دعوات تعزي كل شو شيء يا تعزي بري المالات شيء دبون أو تعزي أبي تشيك تنبون بري سرخينيات شيء تكرن دوام يعني بري أنا سير روبي بس حفتا كي 10 روجا 15 روجا 20 روجا تعزي دوام تكرن ودعوات جي بري مثلا أمبر تشيك تنبو متر بهاتن متر دقوتن رباب ليد خستن تشيك دكرن سرخينيابو مثلا دعوات حنا وان هبو دعوات وان هبو سرخ خوش بوياو دعوات سری دکارش مر بیچ بیچلو چه دکرن کی بیراته مثلا رحاله وان چلو وقتا دخواستین چاوا دکرن یا وانا زاتن وقتا قلت ديت دلي وان هبه تشكا وان هبه درن دخوازن فاتحه خوا دخوينن او تشتي شرطي خواجه دور دبيجن بيت القاسي تشبك خرج برحلاوي دينن دري دينن وداوي قرار لاشتر مشتكن نشانه وقتا قو نشانه خوا كرن دعوات خواجه دعوات خوا عيار لا مشتكن وبشتي قوه شكرن مثلا حنه هي روكي شاف كبري حني تشيكي دعوات حنه تشيتكن وداوي روجي دعوات خواجه تشيتكن بانغندي خواجتكن مروي خواجتكن ايغو هاتن زاتن دعوات خواجتكن خوشي كيف خوشي ودعوي خلاطة خان بي فتكن ونسر خيري به وحركة سيدر مع الأخوة. إيرو هاتن سر مولداوة ويا حرسان وشيدكن مشبوش شيدكن كاج مركال. يا أنا بري أنا خوجي جوزاتن حرسالتين ورا سر مرية وخفاتي دخوينن وأمتين شاف دورش خاربا هفدوم دشتغلن وين وقت أتكنلكي حرسالم شيدكن بلا ام بين با هفدو ام درده هفدو گهداری بکن کاسور نمچن درده مچی چه هی چتنی ام شخارد اشتغلن و ایری اتندم دعا کشمیریه خاردکن و شیخ مزاتن به شیخ عبدالله درایه ولو هر سال ام تیم ورای يعني شيخ عبدالله و به شیخ دیجه شیخ کرجی لالی دی اوجی نما نزیکا 500 متر کیلومتر کیات نیل آلی دی اوجی دبن شیخ کرجی ر اوجی بره مریه خو هنگ جی جالیه گنده ده مثلا خربه بلکوان دهات نورا ود شارتن اوجی تشتی گوت دی باب ما و کالکه ما وان دو گوت اوجی عالمک مزن بو زمان تشکید نبی چبو اسلامیت وقتا گویا علمیش بوی هر دلورا شهید کتیه و شیخ کرجی ده بیشن کرجی یعنی گنج آدم یعنی ولو يعني هي نقولوا جنجة هذا الدرا شهيد كتير درا جرد بيش خورتي يعني درا جرد بين شيخ كر أولو دوام دك يعني. باش إيرو الجند جي وقتا أبا بيو حيانا. بنرمند وزانة بيو دك بيجو إيش زلامك وهي إيرو كدنا بيو شيء يا دا إيرو الأونيفرسيتة الأكاديميسيانة معلمة يعني يقولوا بيش خاندوان ما هن عزاجي ما هن دكتور ما هن يعني قال لك إنسان ما خاندوان هني يعني خلاص يكرن يعني مدير هن جنرال مدير هن يعني برنا أنا اشترنا بيوم بيجم قال لك هي أما هني يعني مثلا يا زارك بلدية باشخانة بلد اولو گو درکتن پیشن یا هن یونتمن ما هن مثلا میلوت کلیو ماجی گلی جارا مثلا بونو آدای بونو چی بونو در بونه کای حنا مثلا ملت وکیلیش گونده ما قسمت چه نبویه ان شاء الله ileriki zamanlarda ve kısmet yani ve çebe inşallah ka kısmet deme ama yani gунde ma xandavan yani gel je hani mektebe çıktıkın akademisyen hani muallim hani genel müdür ondan sonra çık pren yani mühendis yönetmeni meci mesela Haydar Demirtaş mesela rahmetli babamı geldik navi mesela evci de olay ki şehit ket mesela hani geldik insan şey hazıkın o bölgede geldik navi Cemil Bingül'ü geldik insan şey hazıkın yani o malbat gün olarak da geldik insan de çevre kadar çıka kadar şimdi hazıkın namulu da binin yani ne kadar meropeste kadar çıka kadar ama hani yani إيرو ده جوز حفتة وحشتا تجداي كيف؟ حفتة وحشتا حيا إيرو تشكي ورو
pek hoş bir mesela ya da bir hadis bir hey kuş marveş. Yani 2050 zaten rahmetiye bavê min wexta got şehîd bû gundvala bû. Em derketin, em 7 sala derve man, em nikarîn bi hatana gundê xwe. Sıkıntı hebûn, çîk hebûn. Ew gelek nexweş bû. Yani dîroka me de çika me de ew gelek lekakî reş hişt yani. Çünkü var tijvî gundî, tij sibê heya ve tijvî gundî çêbûye, tu nikarî bê nava axa xwe. Gelkî zor dihat bime. Ama vê dawê 2002 em vegeriyan gundê xwe. Xweş bû û heyana jî zaten em li gundê xwe ne, em dirin û tên yani geleneka bavê xwe, kalkê xwe em dewam dikin. Ew yani tiştê ku pir hesiz bûm ew bû. Xweşbûnê jî vê hema vav roj xweş e. Mayîn wê çawa bim, rêv me û dostê xwe em hemil cem hevdûn derin, dawetê me çê dibin, derê me çê dibin, xweşî yani. Ya xweş Allah'a şükür, elhamdolsun yani hene tiştene ama tedî cêgo em pê etkilenmiş û em rahatsız bûn. Ji 95 heya 2002 em gelkî eşiyan. Yani bölge heme eşiya em jî pê eşiyan. Eyro gundê we hinek malan. Pêncî maliya heya tu. Nüfusa gund ez texmîn dikim pir zêde ye. Van milletê we li ku ne? Berê zaten hemil gund bûn. Berî gona mişter got bi du rehmetiye bavê min de gundvala bû. Gelek hebû insan mesela ji ber güvenlîkê, ji ber çîkê, pezê wan hebûn, çîkederê hebûn mesela dolmîş hebûn. Me jêr digot dolmîşa Xalê Zekî, dolmîşa Xalê Seydo. Li ser vê bîle tije dibûn yani. Li ser vê bîle ji reş milê dihatin, dera dihatin hemû kes gund bû. Nüfus pir zêde bû mesela, heywan pir zêde bûn, çîk pir zêde bû. Bi du got gundvala bû. Wê 7 salê hana de êgo çû İzmîrê, êgo çû Mêrsîn, êgo çû Adana, êgo çû Mêrdînê mesela, Qiziltepe. Hemû ji xwe rû ra îş vekirin, derkirin, û ra îşê xwe çêkirin. Li vî ra wilo vegeriya mesela piştî ku gund vegeriya 10 mal 15 mal vegeriya ya ve negeriya. Ama car dijî milletê milkê xwe çê dike, tê ser milkê xwe, xêniyê xwe mesela temîr dike, der dike. Yani îro gund nüfusa me hendik e, ama li Mêrdînê, li Qiziltepe nüfusa me zêde yani hey pir zêde ye. Li binxetê hene? Li binxetê jî hene, binxetê hene erê. Li Avrupa? Li Avrupa jî hene, li Avrupa jî hene, li Amerîka jî hene. Li kîja bare li wî İsviçre ez zanim hene, li Almanya hene, li Hollanda hene yani li derketine hene yani. He Amerîka hene yani. Em veya dawya beşa xwe yaz dikin mesela hejmarta gund sedî çel İstanbul, sedî Silivri, sedî çel Rom yaz keş bolo dikin. Na yani ağırlık li Mêrdînê ne, li Qiziltepe ne, mehela jêr mesela gelek jêr divê mehela jêr, mehela Saracoğlî, gelek heblûra ne, dawê bela bûn mesela li Mêrdînê jî bela bûn. Yani nüfusa me heye, li Qiziltepe heye, li Mêrdînê heye, li Adana heye mesela, li Mêrsîn heye, li İstanbulê heye. Yani bela bûne heye yani pir nüfus. Em gelekî spas dikin. Serserê min hatin, serçavê min hatin. Sağ olasın, nerebin. Merhaba işler. Merhaba Çava. Çavayı. Başka Çavayı. Sağ ol. Navete çi? Mahmud Can'ı çi? Hem İslam. Nave bavete çi? Cengiz'e. Cengiz'e. Tujvi gündiye. Tujvi gündiye. Nave günde te çi? Şehker. Kocasır. Kocasır. Türkçe Kocasır, Kurmancı Şehker. Başı Türkü di minana. Merdine. Bavete avanlurin. Bavete çi şidike? Abi mütehite. Tayde çi? İnşaat. İnşaat navi çi? Cengiz. Cengiz Paşnavi. Paşnavi. Paşnavi tane Cengiz tane. Soy ismi itine? Bingöl. Başı. Tu dura mektebi? Başı. Sınıfta çende? 7. Derzete çavanın? Başı. Baş. Kat kar sergüç marçı beji? Tujgund hazdike? Hazdikim yani vakti göstereyim bir elimden geleni yapıyorum buraya gelmek için. Ne var ya? Şimdi tu beygün tu hartışıdık. Başı. Tu gund tu çukaniya xotte ya tu şanadı. Çukaniya xottem. Ja vaqt aslim bir şey bu arabe şey jarnatem bu gas arabe baju. Ta arabe dajı. Tu kermera najı. Kerji hay wal amal ajı. Miro ve ajı. Tu ej ajı. Tu dırın avraz meza.
لازم أزدوه شو نبرز تشذكر ما شو بجوان ذهب ما شو بجيل ذهب تجد ذهب يعني تدرالي عندك بخارية بخاري أنا مزيان اللي عندك تمام که کمی تشکی تجمر به استرام ترانه تهنی نه نکار بیشی نه ستران که من یک هی کاو کارب بیشی بلاو بیشی ولاد ورد قطع ورستان كيش مربش ور تشكيش بو مرزقة بيش قالوا مرزقة جربك من أقول قمرات كان هذا تشي مالجير هبدو ناس كربونه لا أم هفدو ناس ناكن شما يا ما نتاد كنت ما زاتم كنت أم تانيش مش هو تجزان أري كاد بتستانس استرانا بيجي نه هيك بيجي بلا وینا بشه ساعت که چاگون چکیم دیگه دیگه کاوالوز دیست نه که بشه مگو پشت بشه دو دستی بشه هم پشت بشه دو دستی ما پشت بشه دو دستی بشه نمیدونم تام بشه بشه تام پشت بشه پشت بشه ما پشت بشه اما هلبست کی کردی ببیجن هلبست کردی خوات کی ما هیه بیست و ده هلبست من نویسینه و سر وال هلبستوان می کرد حیات آوان و جیان آوان و برهم آوان خبات کی ما هیه تبخوازم سر زمان یا تعلیم نویسی سر زمان دایک چکر خدا اردو سما تب زمان و همجی سیما نوک هفن هر یک جوا قبول لازم ج آیتا بزان زمان هدیا خدا لازم ناس کی قدر بها تو پی بوی عالم کبرا ج غیر مخلوق تو بو جدا او اکراما بنی آدم دما چه بو او ج عدم زمان داوی او کر معجم بو صاحب فضلو کرم آدم بو نقشکی زیرین إبليس هاتا من حاسدين جو أج نارم أو جيجتين جيرابو أو عدوي مبين فرسا ملك ربي مزن أم جتر تف ساجدن شما آدم أف چسرن ج حكمتي أم غافلن خدا قوتي ملائكت ما أو تشكر خير خلقت فرسي نكن هونج حكمت لازم جوار بس إطاعت ملك قوتن أي ربي ما علمنين غير تدامة سؤال حكمت نكارمة ببخشين تبرسامة زمان قلن دقل باغان رنگ جودان هر یک جوان مینا نسرین و نیرگزان بهنه ددن ده هر زمان لوانین افضلیت هر یک جواب قدر و قیمت قبول لازم جه هر ملت کسی منکر دورج رحمت اقوام انسان و انبیا بی یک زمان شاندی خدا گر جدا با هر یک جوا چه ند بو فهم ما بیناوا کسی منکر زمان قوما او رد که هدیا خدا خوزند که او جقنجا علم و عرفان ناب پیدا ای سفیه دوری عرفان تنا عقل نجی ازعان دس بسیفی دف بقرآن وندادكي ما في إخوان قرآن خبر چه معجزات آيات سورة تف بيانات قي ناخويني تو عبارات دكي زنبو هم سيئات جتر نينة تو إرادة ند عرق زمانتا تشتيت دي خدا داتا غيري تنه أوجي وقتا
تركو عرب رومو عجم جي كثيرا نبون سدم كرد محسوب من العدم لدنياي بونا كلام خوديه ديروكا كب نارن او يتيم بمجال نجاهلو ننزانن بس سفيلو بپناهن گر هبا مجي پناهك عالي كرمك مقامك بنام خو پادشاهك جگل را ببا رواجك گر نقد ما ببا مسكوك ندما برواجو مشكوك دي ديروك دا امبون مسبوق شما ايرو امن متروك دي 100 سالا گو حفدهي بنام خو شيخي خاني بالكشان دي اوي حالي بقلم خو نقطه داني نو بهارا او بچوكان اوي دادس زاروك كردان عقيدة او تولديوان ممؤوزين جي شوق دا جيهان شرح غماد الكرفسانة مموزين جي كربهانة وي نويسي ليل نهارة شارة چيه جي كردارة او غيرتو عالي همت لمكروي قلق منت گر شوپان دا ما طريقة تكميل دبو دينو دولت اساس داني شيخ حريري لبيوي هات ملي جزري فقيت تيرا ملي باتي تكميل شيبوب احمد خاني جبير نكن هون اقتبي تذكري وي كربلائي شيخ خليلي قو سعردي جنسلا باك او عمري خدا رحمتك شاعران او عالمو هم زاهدان اي مذكورن و غيري وان تفرومتن جبو كردان شرط شريعة وفاي لازم مي بتباي رهبر قدر بهاي قد نما جارك خياي من هبا 1001 سر جملة روجكي بدفتر گر فدانكم أجور رسواي أزبم روجا محشر زمان دايك ما في إنسان كردو عرب رومو فرسان مينا هفن هريك جوان قبول لازم جهر كسان ايا كرد زمان وندا تبو عاشق لسان غيرا تي چه بيجي فقيه طيرا روجا محشر دعق بيدا زاروك جمر بون أجنبي مسؤول كيا جوي ذنبي برسف نينا الشرم فدي تشتي مكير جاوي مدي ايا كردي داخواز زمان غازي دكي دوستو ياران لمالا تا زمان ويران جخوا ناكي تو 1% ببن قهدار ايا اخوان تماشا كم بقلب وجان لأطرافا بكن سيران ببين هون عجائبان كشف بويا لما أحوال تبديل لازم جبو إكمال خبات نبه نين إقبال حالي موجود تين زوال شهين شاه قلي كردا ملي جزري فقيه طيرا ملي باتي شيخي ميرا نبون لائق أمجورا هم بون جمر شاهو أمير روجا هون چون امان اسير نما جمر تو دستگیر دمو دوران گوته تبیر مخط رشكر سر صحوفان تف خطأ هم قصوران هيفي دارم جخندوان گو نبينن غير ثوابان ساعت خوش
آواجی خوش بگل کی ممنون